Omwezi ogwedde abatwala munisipali y'e Ibanda batandika ku kaweefube okulaba nga batereeza ekibuga kyabwe omwali n'okusengula obutale wamu ne paaka ya takisi. Obutale obwali bugenda okukosebwa kwaliko akasoweto n'ak'okusaza okusobozesa omulimu gw'okubukulaakulanya okugenda mu maaso. Kati okusobozesa enteekateeka eno okutambula obulungi, abakulu batandise okuwandiisa abasuubuzi basobole okukwatirwa emidaala baleme kusumbuyibwa nga kamaze okuzimbibwa. Kyokka abasuubuzi bano batandise okwemulugunya olw'abakulembeze okuwandiisa abantu abatali basuubuzi. Usanga arahakavuyo kahangu ka abone babagirekera bamwe babagira kuno bebazindu bagateeka omwanya gwa shayi tuzara inemwe ko gakabe ndike ne timu ekurga municipality kandi tubakora na management y'Akatare so umuntu bakusanga amudara gwe bamuhandika kunga bamune bepanchi naza amudara bamuhandika argahaza unizo bamuhandika konka tubakathandikire kandi twateba kuthandika izoberi mbwene tubizi hati twayebuza nicyo cyabaho ntibazaguza batandika ninga. Abalala bemulugunya n'enteekateeka y'okuwandiisa abasuubuzi engeri gyekwatiddwamu. Konka abahasuubuza bingi tubarahandikirwe bakirimu batahandikirwe kandi okuhandika abantu abaheeru nshora nagambire nti mobilization terinoteretebire nungi munonga ahabwokuba abantu abo omunteekateeka yange ninga se omunteekateeka omwanda okusimira kushika kuba kwizera bari abantu batano babanza bakirira bebembezi bagenda n'omwebembezi kurugirira department sekutwazigabire abatembeyi tubahereza owabo abamarradi tubaho owabo abenkito tubaho owabo abantu manya ngu bakwata umuhanda omuntu ashikire kandi naza kubatwara babasuubuza bashikire so mwene cyo kugira ngo bakahandikamu abantu abatari basuubuzi biza mu Katare bari kuhandika buri muntu bamuhandikira amudara gwe kunga Uganda yahati impona majyango harimo abatira makasente nabo bakabahandika ngabo tingu bamanya kunga n'uru muzajya tiyo natika y'ikimtware bidi bampandika atine muna mudara. Some even other people that don't work in the market have also started coming to register as vendors, but all the same as the municipal council we are going to verify them. We shall come up one day, go to the market, make the verification exercise. How are we going to do this? We shall look at the way they are displaying their goods. We shall start with those ones that sell tomatoes, onions, and see. Now, if we find a name being reflected in that list and is not on the vendor on the market, definitely we shall eliminate that one. Kati bano baagala abakulu okuva mu munisipaali eno babasinkane babeeko bye bakkaanyaako. Katushemize munonga ab'okugira ngu tushanjirwemu mu Katare kandi twamanya ngu turi abatwire mu Katare mu maboko w'abatandikire so nabo abantu bombeka bamumanya mu Katare twinemu mbarugo abantu bakwingana bati na bati mwe n'icyo tushemize munonga tine kotuze nagacho kureka twemanyire ngu government neteekateeka ekyo kusandika twinemu buzibu bwose. Ye Justin Mugizi Lwabiina omu ku bakulembeze mu katale kano alambuludde engeri gye bawandiisaamu abasuubuzi n'abasaba okuba abakkakkamu. Tekuli muntu yenna gwe bajjako ssente bakusangawo ne babayizira fomu zaabwe ne bazijjuza ne bagenda teri muntu yenna awa ssente. Cosmos Tugume owa munisipali y'e Ibanda ategeezezza nti bakwekenneenya enkalala ezigenda okubaweebwa okukakasa nti bonna abawandiikiddwa basuubuzi. After registration, we are going to make a register, and now a requirement is that every vendor is going to sign against their name. So there is still an opportunity, both for us and the leadership of the market, to say, when we display the real, say this one is not a vendor, this market, and we shall definitely, if they say this one is not a vendor, we shall close them out. Obutale buno bugenda kuzimbibwa ku nsimbi okuva mu banka y'ensi yonna wansi w'enteekateeka eya Uganda Cities and Municipalities Infrastructure Development.